Buongiorno, Italia, Florence. Welcome back, my iha Florence, Italia, guys. Agradecer ba imi hotu na bema suporta na vlog primeiro, na bema kauha tudo. Imi kona ba Leonardo da Vinci, ni artisira, Michelangelo, inomos, hawa tudo história ba Ponte Vecchio niyan. Ohin lorong, how se lori ita sira, my iha museum importante da, museum bolu Galileu Galilei. Idane museum nebe mak importante lima história furak nebe hawa karak atau shermos. Nebe agora ita lao ba museum Galileu Galilei. Okay guys, agora ita niana. Guys, how fier katak imi hotu barak marono na narang Galileu Galilei to. Mai be ba imi sera mak sira rona karek no hatene karek how fa história barak dete. So Galileu Galilei niane ema mathematician, physicist, astronomer, no philosopher. Mundu hateni nia hansa amang ka hero ba modern science. E nia maka hanisang ema primeiro nebe cria telescope, no telescope nebe hansa avançado los, hori hala observação ba forro ia fulang laran, no fulan ba planet Jupiter, no seluk tang hori lidera teoria nebe maka nyebolu heliocentric. Ba kolestra sirau katene sera mak heliocentric model ga teoria karek. Heliocentric kata keluar mata mak sentro ba sistema solar sa imere foto dane. La host earth ka mundo ka terra maka haleu fali sistema solar. Mai bem honi nia teoria da heliocentric dane ne. Nia sa soke ga lori kontroversi bot ba igreja católica tama antes ne igreja católica nia teoria maka geocentric ne katak earth ka mundo maka ya clarang planet seluk ne haleu mundo o earth. Então, ninia teoria da heliocentric da tudo kata keluar mata maka claram ba planet selo. Então, igreja católica lá sim mogala. Então, nia sa soro humores ne bem complicado. Mai bem na fata nia lori nia teoria da los ne ba oen. Então, maka nia marca história bot e mundo. Nebe idania sa how fight it pa kolesar mo sira katene. Hampir guys, ni barak mateno ne idane mai be mi sira mo sira katene. Nia sa how fight it ni história, também história ne famosa tebes. Okay. Lausana, desculpa tambah hau sempat hasai video iha museum larang tambah hau terlalu fokus wa hori le nia história serba cada invention nebe makannya halo nia kria. Então foto mus hau sai guys, foto serba magora hatau ne Sergio mahasai nebe agradecer todos bania tambah nia makasai hori hau beletau ini para mi hare fali. Okay, losana hau espera kata idane informação dia ba imi hare tuang kon ba foto serne iha nia museum Galileu Galilei museum. Next ba fali fating histórico importante ida hoto iha Florence rene importante la lima nebe maitaba. Welcome to the Baboli Garden, guys. So, ina ne maka Baboli Garden, fating histórico importante los nebe maka se conta história so continuare. So, Baboli Garden gete tung karek jardim Baboli Nia ne localiza iha palacio nebe maka onaran Palacio Pitti. Palacio Pitti makirane guys. Ina ne maka Palacio Pitti, nia bonita la halima elegante los, nia parte oin makirane wa hira ite tama mai ite sosa tiket hene. Tiket $10 sanega la tota $9 resim. Ita tama balarang maka jardim Baboli ne iha palacio na nina kotok hansane modelo hansane agora how kontetuang kona ba nain ba Palacio Pitti ne la Palacio Pitti ne nain maka Família Medici ba kolesera misira katene Família Medici karek Família Medici ne sira maka tempo renaissance ne sira makri kuli Europa larang to maka então sira mak totalmente fo apoio ba sira ni artista Europa ni artista sira hansa Leonardo da Vinci, Michelangelo, e nos artistas sira seluk atong hansa desenvolve sira nia skill artista sirne. Então, Família Medici ne guys, mundo hatene sira ne hansa símbolo ba Italian Renaissance. Tama sira tamba sira ne duni maka contribui maka asta tebes ba ia economia, política, cultura e Europa larantomak. Ne sira maka contribui. No sira ni contribuição deste tempo Renaissance to agora ne ia impacto makas ba ia modern world nia. Tane maka Família Medici ne ansa família nebe maka famoso tebes ia história nebe pakola sira misira katene kare ansa hawan sa conta para imbelatene. Okay, so ina naman sa story tungkol sa Família Medici agora. Kona ba garden garden Baboli Garden Família Medici niya. E Baboli Garden ninia buat nebe man sa famoso atu ita tem que bahare maka ninia desenho
né tempo se que tempo renaissance nia jadi sira mantém ser ne desenho se que tempo renaissance então itarene essa único fura que ali marila os ne desenho ne de ne bot ali mari depois ne for viu ba cidade Florence ne capaz os né viu makina ne tá quando batoi lete ne itare viu mesa capaz los e ângulo oinde tá ne makama baraklos mas cara visita baboli garden ne tamba honi história ho viu ne que lebe capaz e status ser ne bema kelara ne ho ninha história que ketak mos no história ser ne mai ho tu husi que eras tempo renaissance tian tanema kansa único te teves ema gosta to ba aprende fale horiansa hatene aprecia contribuição ser outro ne bema ka individual família Medici artistas San Leonardo da Vinci pouquinha história renaissance nia contribuição desde o cinema tempo renaissance to agora tanema kansa interessante ne essa diplos essa e capaz la lembrar. Nebe eu espero que tá vídeo nem sai me aprende botira na história italiana e aumenta tanto na o vídeo pertama agora vídeo segundo e bem me ser mesmo que oportunidade a hakat li mai a Itália o dia aprende dia que tá né eu recomenda tamba bahira ita quando to he menyarai dun ne hun kera suri aprende ne sentimento ne lah ne guys ne fura clio keras. Okay, next agora aí tem que bahan lai tambah om lalos sergi masam lalos mas agora ambalaos bahan sa restaurante bye mas amit ba ha holahan modelo hansa tempo da antigo ne tempo ulu nebe agora mi ba sosahan e janela det nebe mi kontunare. Okay guys, so agora mi ambalaos na I have to order hahan sira iha botira sandwich hola sandwich Pois tarde tu se ver né outro ini. Ya makanya ini agora vou order lá ya. Ya menyerahin ke pasos. Saya pun haham. Sana ba? But you want to try more? There are more stuff here. We can take a piece from here. How about that? Gusto. Terus na. Amin. Tuntia mah harus tuh. You already paid for it, right? Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. You too. Okay guys, hansi miarene to order hahang uniculo sira hatune tu si janela depois am foti pokoknya hanya mus guys gosto los mus agora guess what ami tem que tahan labil han lai tamami agora tem que halai ba hotel fotem necessan tam seja em família ruim hinde tamni rua atu fila para a minha tuba Cidade seluk visita Cidade seluk guys mas obrigada aí bem meu tinha suporta hey no fatem how new video termai maknedet e adeus for now.